Ketheka sana nketi cherukiri oringi mutegeri wa Meru TV rethera ni rethara yakure mbere kumba kuthwa kiwatanana na batukiri Meru TV. Karibu sana tariki 29 cha mweri yo mwanja mwakeno yuturu yo 2026 tuko ni ya Jumatano ni wambita muthoni wa kiramana na kini kechunji kyetu ke bili mubangoni yo turinge ime kechunji kyetu ke mbere akiukari kechunji kyo kumenyethia yare yethirete yare county ni yetu ya Meru ome ya Meru na kinyanthiguru ne yetu yonthe ya Kenya na kechunji ke bili of course njokerete anjarene kwangwete ngatheti ya The Standard kenda tumurika na tuona kira kitite na mbere nthiguru ne yetu yonthe ya Kenya no tungatheti ne tuona kanya akakuona kira kitite na mbere nthiguru ne yetu yonthe ya Kenya akiri county chetu mwanya mwanya na kinyaome ya nthiguru ya Kenya njarene kwangwete ngatheti ya The Standard na betikire nkurikane mitandao ne yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube atuthiatire ku Meru TV Kenya ukethira nende anukwendo twandikira ntumiri ukurie kiurio kulukira namba yetu ya SMS ira ni 0748918901 ukitwira ututhiatirite wina na uge bwo kuibwe kubwegie androno ira chinga thitine ya The Standard ni wambeta muthoni wa kiramana aka kalega kiramana mwari kuthongoma ya ina kumea athia mukuru kiramana karibuni sana atumbe kwithira tuikinyane nawe ikinya gwe ikinya atuthome ngatheti tuchiailie atukunire ngatheti metho kunu na tuone ndono irachieko akinya tukichiuria biuria akirindo nere tukumba kuthira tukithoma au ngatheti-ine ya The Standard na bone buothio bwa ngatheti ya The Standard mutegeri wa Meru TV uthio bwa ngatheti ya The Standard yandiki kana kiongo gya nteto iriwa ni Poisoned Charles nani enkeria kwenda kumenya ni bibi ongobi gwitwa Poisoned Charles bitikire tumbe kuthira tukiaire kinya akiri mutandao ne yetu yuangu gute yetu of course akinya akiri mutandao yangugu akenda tumba kwithira atukielewa Poisoned Charles imbi kuringana na ngugu iriwa na gichomba an object job or opportunity that seems great at first but actually brings hidden dangers and severe harm or failure. Tukiari na Kimeru witwika nende kanya ka gutwika munini wa rais ikanya kethere kaina murio antukuira achiambera mbere na ikanya ndira muntu anenka irokona igakua akiwirwa sana lakini matuku yagitanga kanyo kaka kethera kaina dangers kana mawati jara ya ithina muntu akenenkira tumba kwithira akiona na mwicho ne ntuku iyomba kwithira yakia thina hiyo ni meaning kana yo maana ya Poisoned Charles gwitwika ni bichene au kadeti na The Standard akwina bicha ya munini wa rais Kithure Kindiki akwina bicha ya rais William Ruto na konene nara akwina bicha yora wari munini wa rais Rigathi Gachagua kire bicha icho ithatu babonde barana kulukira na barana karira ite bya gutwika anini barais kana munini wa rais kunende bo twanyene tubagenenkiro twitwari twanya tutweya ende ora tukwigwita itugwita tukigia na tukethera twithoma rwano rwonga theti ya The Standard akaratasine katuna na karatasine katwelenga theti-ine ya The Standard mutegeri wa Meru TV kaina rono nende rwegie arigitani abaraba kumba kwithira bakiri tangu gechibitari ne ya Mathari Mental Hospital iredinteria chia Thikarund na kuringana na bara bonete twanya to kwitira ngwechibitari ne ibethirite betariria mathina nkutho yarabethirite abaikulukira atukiambiriria no mwe urokumenyekana ya Alicia kinya kethira rietore awete Alicia ika rietwa Alicia kenda ngatheti yomba kwithire kyandiko na kenda wo kuthoma utikombe kwithira ukimenya nuwe watukumba kwithira atukiariria kuri twika atiriri Alicia na kuririkana ntukwira ombere kwithira akie wakana na erwe kana eterete ndaitari ungi ya kumuruta akiri shift yawe ari wawe no bete kwithira akiruta ngwintu kuchiawe chiothe na shift yewe kiri Mathari National Teaching and Referral Hospital ara labor pains kana rurubo kugia mwana abombere kwithira abukimwithira obandu eterete nurse urabomba kwithira pechinchani nwenguwe omba kwithira agikinya ari ugatiriri mathaya makaya kana ndeka inkai nyuma ya kumba kwithira aikubwithi handing over
kana aikwandira o vanasi ronke bomba kwithira abakirutanire nuengwe o muthenya awe atanire aitire direct kire wandi ya maternity nontu ururubwa kugia mwana bombere kwithira bukimuithira aingwine akiaria akaua mieri emikai ya kulukite no mbite kwithira aina hidden pregnancy kana euri awe arithite muno atenda antu barabarutana bongu ikire cibitari ya Mathari National Hospital abethira bakimenya eneu niontu ombere kwithira akiona ngui ya contract ya mieri 3 na nende contract ombere kwithira akiona cibitari ne aromba kwithira akirwa ethira aineu atethira akiona kanya na yetumia ithire uri awe ritikonwe kendethira akiona kanya ka kangui lakini warantu kuchombere kwithira tikite na mbere na guita eure ira aremere kumba kwithira rikithika ende awe aretarira mumwandiki wawe aramwira aineu na ntukuchia iri agwe akomba kwithira ke wa mwana indi urano mbere kwithira ke mwangwe ya mwirire nende batwe tuti utedia muno no ntukaruta ngwe mwanka ntukuchia ku chia kwe wa mwana mwari agwitwa Alicia ikaromba rutha kiuga nende akinyabuge mpa and duties penny duties rankomba nacho no ntukweu nkari arerwa sore abatwe tuti kumenye yukuwa ukarita ngwe mwankendira ukethira ukie wa mwana rugono rwawe rurionania thina irarigitani bacibitari bomba kwithira bekulukire na muno barabethera bakiya ku interns na nkuruki barabomba kwithira bakiye wa contract ya mieri 3 ake na no ntunende kuringana na ongiuro kumenyekana bariwa endera ba contract cha mieri 3 igwiririte kuthira ibethera baino bwa bonene batekumenya kethira bando abakiye wa contract ingi kana bageta na mbere akana ngwiyo ikomba kwithira ikidira kwino ngya kumenyekana ya Bob ari wawe ombere kwithira akiambirie kwe wa contract ya mieri 3 kuma mwakeni yo 2021 irombere kwithira akiya cibitari ya Mathari Hospital na nende kuma runo kaithirite akiruta ngwe cibitari ne ugo kaita kamyaka 5 na every 3 months ne thaira kita na mbere kumba kwithira akiri new contract indi ari wo bwa bonene abuja irara ura mieri 3 yitite kuthira utiumba kwithira ukimenya akethira ukacho ukongugine kana utie wangwi urabo ndubura tumite andaitari baba bakiari no tukwena kinyongi aninkanire turonurwa wa kumenyekana ya John akitariria mathina yarabethirite bekulukira ragutwika nende mbechira bomba kwithira bakiriwa bari ya wachiringi ngiri 30 na barabandiki permanent and pensionable bandiki chiringi ngiri 8 na bakiwa abo barutangwe bo imwe na kinyabo ibo bomba kwithira bakirutangwe nyingi anchindo ya bara abandiki cibitari ne oboe ya bakiara na ngatheti ya The Standard bari wete nende ngiri 30 banenkairwa omweri itena housing itena allowances no iriku itena kinya medical cover ende bomba kwithira bakirwa 3 ibari ya irwa sha untubura boto makinya umo abwaga achua ashaite umba kwithira kinya kibarwa mera cibitari ni owe bare kunende bo bairomba kumba kwithira bakiaru na kwandikwa aragutwika nende bo cibitari na itherede cibitari ya ntubara akiri cyo ite sawa sawa kana baina mental health issues baka wabone nde kinya rigitani kana nurses barabarutango cibitari na ibonde batena mwanya yabo na kinya ajie baraba kuya cibitari no ntubari wabone ndi kinyabo bethirite bekulukira kaita kakaumu mantu nejegie mental health na batikwenda akuthikirwa karatasi ne katutatu kaina rono rwege nende kitano chitirite chikuo kimuchiari umwe urane mukristo na mwana wawe urombere kwithira kialula ndini aitwika muislamu mwana wawe ombere kwithira kialula ndini mwakeni yo 2 or 3 and 2 katuthomirwo no rubwongwa ura arukari mwaka kwina anchambe kumenyekana mwaka yumoyo kuthira anchambe kumenyekana ya Samuel Charo urombere kwithira akiria mochare nyuma ya ithe kumba kwithira agita koti na kwithira be kuchania na koti ya kathi irero amirite aislamu no ntuba gutwika ni kirethe wa mwana wawe agikua na ari na mental health issues na nende anchambe kumenyekana ya Charo ombere kwithira akiconvert kana akialuka kuma kiri ukristo awita kiri islamu arombere kwithira
agikwa ari muislamu na ukimenya muislamu endiro kuya uthika wa oryo ende last year mwiri yo yombere kwithira yukithikurwa na yethira yukithikwa ringi kuringana na rate chia Islamic nyuma ya koti kumba kwithira nende ikihakikisha gutwika ubuchalo na ari utwika muislamu charo ari relative kana mtu wa muchie wa former cabinet secretary urawiji Kenya ya Aisha Njumwa na Aisha Njumwa ndo mwa baraba kuyirira bakawatire charo no mbete kwithira gitwika muislamu kana akiuma kiro Kristo areta kiri Uislamu mwakene jo 203 Ontuburede arianite nabo ithe ayikene ya Kazungu Bakari urombere kwithira agita kotine ya koti na kumba kwithira waki wa mwana we na ari mukristo na nabati kuitikirwa akamwana wa akamuthikana njira ya ukristo ne kambare urombere kwithira ikiambirire mwakene mwana wa kwire mwakene yo 2020 na Kazungu ariwa mwana oke akuma 2020 ombere kwithira akithira aina thina ya akiri kana mental health illness untubura batumire nende akinyendera gutwika na uwa na ari muislamu kuringana na ithi ariwa mwana we atari muislamu ariwa mwana oke ombere kwithira akiura wani mob na mwiro yawe yero ikwa kiri Coast General Teaching and Referral Hospital mochari na ndeka inkai jiromba kwithira yukinenkanirwa kiri Islam beta kumba kwithira abaki yudika na ariwa kinyaka itene kama thiko ba muthikire tha ithano cio tuku batethire bakimumenyethania aranende aitire aromba kwithira kithitanga uramuthikire Bakari Juma Natiri na Imam barombere kwithira bakithika mwana wawe nende igamba rireta na mbere kumba kwithira kithikirwa lakini mwicho ne ontuku gwatwika nende Islamu kana goti ya Islamu ne kulikithio boya ati mwana uo ari ari muislamu na nende nombere kwithira akithikwa ana mitaratara ya Kiislamu mwankira nende ithe ari wa wati andiri kwithira ateikanya ega kuthika mwana wawe kuringana na untwire bwa kwao karatasi ne katona kaina rono kwenda tuthomo boya yarwegie nende rugono rera kana riboti ira iringite biongo bya ndeto engathitine ya The Standard yeyo ntubura twitire na gichomba to bwite poison challenge to gatire antugo ne chambere ikanya karone nkoroga kethira kaina murio muno lakini ntuko sigitanga akakagya ana wiruono abantu barabethirite bekarira bakiona kanya gakukarira itibya gutwika anini ba rais nende 24 ina mbicha ya kidhure kindi kino ntunene tukomba kuthira tukyariria kaitene kathai kiteke kitwika nende kithaira kiri atbita we kana akachemikanini u womba kwithira gitwika president wa Nthiguru indirokarire gitika gutwika munini wa rais no kira ukio kailio kona kinyawe mimbi entukuchi echiria kwe ukethira gitwika president wa Nthiguru kwitwika kanya kautwika munini wa rais ikethira kamatete mantu yamanene muno aragutwika nende awe munini wa rais kwina mantu amaingi murano bakwithira gitongeria ajege kinya ki wathani na kuona kinya twanya atunene undubura butuma kinjendera rais atikuo uwa munini wa rais womba kwithira kiewa kanya kagwitire na mbere Nthiguru ne ya Kenya lakini ntuko chambere okinenkero kanya ka ikethira kaina murio muno indio wora ntuko chiweta agatwika kakigia ngana murini wa rais Professor Kithure Kindiki niwenende mtu wo mwicho kana wakwe akumba kwithira kigia kumenya mantu jomba kwithira yakiene na gitiki kia munini wa rais nyuma ya President William Ruto kumba kwithira kimwe kanya wora nende thirita gitwika kinya UDA deputy party leader na aithirite agitithina na mbere mitaratara kathumba kana mibango kathumba athirikari ne ya rais William Ruto nyuma ya Rigathi Gachagua akumba kwithira akibebelwe kanyene kaka munini wa rais Kithure Kindiki aranenkerwa kanya ntukone chiakwe anito meta manto yara yombete kwithira yakiambiriria endira Rigathi Gachagua ethira kebilo gitine yomba kwithira yakiambirio karikira Professor Kithure Kindiki kwina mamlaka ombete kwithira ombete kwithira agichunwa na yakithira yakinenganura ki prime cabinet secretary Musalia Mudavadi kunende wankira nende gwatwika ya kauturobwo Kindiki butena hope kana butena wirigiro abaibuita Kindiki's future is blue
leak kana uturubwa kinde kibwe gigi siasa iyaka abukumba kwithira bukiaga wirigiro na nende lakini gwitu iko ntubote kaburi ntubu eru ni ntubwithirite bukicho kira kaito ko kaita akuma kire Jaramogi Oginga Odinga na Joseph Marumbi kaiteneka independent kana kaiteneka endra Kenya mbokithire kigi awathani gwita kire Mwai Kibaki na John Saitoti na Kinya Joseph Akaraja runguru wa kiama ayakanu na bangi na ungi wakuwe muno urare Rais William Ruto na Rigathi Gachagua bombe tukethira bekulukirwa athine na thaine ndi yaratukwariria iyaka yambiriritio karikira akithure kindiki hantu barabethirite bakaririte itibi baibi karira ibomba kwithira nende bari antu abata muno kana barantu begweta ende ndiro karire gitikie kwena kinyewe mantiro batikumba kwithira ukireta thirikari ne namba 1 batukwithira wene muntu wo command numbers kana wena muntu ukuroma no komba kwithira ukiarire kirindira gya kuthiata namba 2 no batukwithira wena we muntu ura ayutaniritie ukaria thirikari no ka ukatiira wowe na muntu wa uma aki president ura abukwathana na nwe na no batikumba kwithira wena powers enough acha komba kwithira no kureta kirindi na no kujiria antu muno kiri kwenda thirikari kinde kikinyanyuma ya kwithira kurina antheto chithirite chigitambo nguto no karwa mete na komba kwithira akili kithina kuga atire mwaka ndio 2027 Ruto kinde ticket no yokethira iri ithurano ne 2027 ati Ruto akomba kwithira akithurana munini wawe ari kithure kindiki untu bura siasa babengi na kinya political analyst athoji ba siasa abethirite bakeni na bakorno untu buno bureme akumba kwithira abu kiumbika atongeri baruterurega ni thirikari ibethirite bakichiumire na kumba kwithira nende bakiwa bokire kenda bakigwatanana na thirikari ya Rais Ruto na kenda bethira bakigwata mbaru Rais William Ruto ono mwanka ethire akibanenkera twanya watharine na kanya kambere ekarabiama bira bingi biailetie mono ikanya ekamunini wa rais kune ndi kuonania Rais William Ruto akiokaraka kuthikira baubangi kithure kindike atethira ari munini wawe 2027 tekanda huwa ahari ni athoji basia baba iletie na bakaona bora kumbika kumba kwithira agwikarwa lakini kende keno kachumanirite na ukaria waki wakinya ekethira akwina antu bangi bakuma ruterurega ni thirikari abethirite bakia na kuwa bo barenda kanya ka kithore kinde kiarwa amite na kuwawe atetekeria ageta na mbere na kumba kwithira aikaria thirikari na utiera kinya 2027 Rais William Ruto bakiromba gitikia mutongere wa nthiguru bakethira bakiromba na kindiki ari munini wa acha tungoje atuone siasa chitachi kunuka ora ntukwigwita Rais William Ruto akiaria ari kanisene nterechia Mbusia arombere kwithira kiwa ukaria akana kuona kanya ka utongerere ya ile ni untu bubu musana akere no ugite we na ichumanirite kumba kwithira akiona anagucho kukuthurwa kaitene kajeli aranende erite bishop ekuru urarombete kwithira akiona akiongelwa myakenge 10 ya wathani akimura wenende akabawe kanisene na ukwawa kanyaga kwathana 2 term like ariwa kire siasa ne na muno gitine kia rais kuringa siasa chia guchokwa ringi chithirite chimukulukire kaitega kaomo indi no kachio manirite kenda Kenya bethira bakimuchokia ringi ai mutongeria wa nthiguru ithurano tutetebia 2027 agambithani kana athuji ikitombe twa legislators ibombete kwithira baki kandu rwangiru kumenyekana ENDB imaanisha atiri East Africa Development Bank directors bayo abombete kwithira bagito nyumba ya Senate wamba kwithira bagichoke biuria abiege ni na mantu jegie kigena uranende umwe ni cabinet ni director wa National Treasury Cabinet Secretary wikene ya John Mbandi berigiri kumba kwithira abagi kinyakiri committee ire tongiretwe ni kuria Kimani baraba wetnende katiba anikite werune ebura awarwangiru kana kiamayo batikumba kwithira yitithe na mbere mitaratara ya karatasi negatunana kaina rono arwegie emigambo ya ngana ira yombete kwithira kelanirwa ani asiasa ne nyuma ya
ya Aden Duale akumba kwithira akiyikanua akiela migambo irerete tengana akiri siasa chithirite chigita na mbere chia unthigurune yetu yonde ya Kenya untu burapo tumite nende rwangirwa NCIC rugekirwa akiri kakone ne kakomba kwithira nende bakibwithia uchunkuni na wikira mpira na kana kuyukiretarira kiwatho atongere siasa barabethirite bakiringa siasa cherumano na barabethirite bakiringa siasa ira chithirite nende bakiari meyambo ayumbikie kureta ndwa kanereti kureta thiri au nthigurune ya Kenya nende Aden Duale na kinyari gathigacagwa nethirite nende bakiugwetwa baiba barabethirite bakiringa siasa na bakiela meyambo itibwirite kwilwa lakini untubu wa Kenya baruo tumba kwithira bokyumbika nonto atire kuma nkiama ya NCIC yobira kwithira ikibwithwa mwakeni ya 2008 indira kwari na makarika ya post election violence akinya nyuma ya Anton Kuruki ngire mukomba kwithira bagito turobo ote Italia ariomba kwithira arikiyukwa kunene kinyathi barona iu ngita oro kana iroto bya utuku karatasi nege 10 Kangatheti ya The Daily Nation ikonenie polls kana ikonenie ndwangi hira chumbe twithira chikichumire cha kubwithia uchunkuru na uthundwiria bakiwa njenzi baugite nthigurune ya Kenya netete na njira inthuku buru kuririkana njenzi baile gatiatika 10 ibonka akiba kuona ya Kenya etete boy ya banana agatigatike 10 bariu iriona ne baugite nthiguru ya Kenya kuma kire utongire mwaka kire economy ikithuka orantuko igwita na bero batukomya takumbikio karika ambere tukinyithurano nebya 2027 terecha West Pokot antuba West Pokot ibethirite bekulukira kaita kakaumo mpara ya kiara munyuma ya kwithira nende utembura yithirite ikionekana ugethira kwina mpara ntere mwanya na West Pokot yake inyantere ingi mwanya akwina kwithirite kwina mpara muno na arambura itomba kwithira igikinya nende gwitwika ndwangi na thirikari ni kurombo gutonyera na utira nkuruki at least antubura bakuri wimpara nkuruki yangiri 60 anterechi ya Pokot County ibakuba kwithira West Pokot bakuba kwithira at least bakia iluna kwewe kuria abia misanda karatasi nege 11 akaina rono rwegi mathoka jara yagwirite Sifuna bari na otosti barabarari atongeria banene kiri Senate committees ile chithirite chikie baebelwa ende Sifuna ndeiro akiarie wawe kinyaru twararari ayikwa kire rutere rwangiri kacha bando na kabwithia bwega muno no tunarabangithe kinya akumba kwithira kiambire na kuthoma mantu jegie hurimirono rire kathiti na The Standard akaratasi neke 11 Sifuna anethirite ari mtu munene urethirite ari umwe barabethirite bakimenere bonene athirikari ya Rais Ruto arombere kwithira kithamwa akuko tu kuma kiri member wa Senate County Public Account Committee omba kwithira gigwa akiri kurwamira mantu jegie Agriculture Livestock and Fisheries Committee tukuinka yake anyuma yo kumba kwithira kebelo gutwika kiri deputy remove the deputy minority whip na araura nyumba ya Senate karatasi neke 11 ka inarono erwanchambe kumenyekana ya Ojugi uranende koti yombete kwithire ikira account ya Omabi yombe kwithire kimbure ya chiringi 1 billion anontubwa defamation kana migambo ya kumuthukangia right Mutegeri wa Meru TV mbikire gatanta kangathiti no ntunti kuona ndono ingi irachi kwegie ende kurombe umbe kwithira ukiuma randukene ria akuri na uwe au kwenda kwa ngathiti watire ngathiti ya The Daily Nation ngathiti ya The Standard na kinya ngathiti ya The Star People's Daily na ingiro kethira ndukene akenda wetana mbere na kumba kwithira ukithoma ndono wire chirite achi karika anthigurune ya Kenya ugatigwa utamenya ni bibongo byethirite bigite na mbere kunthigurune yetu ya Kenya na muno county ni yetu ya Meru na muno mantu nejegie siasa githira kwina mantu eja undiari wora ntukuweta imantu jegie siasa no ntunobu mame bwina power bugukira runene amuna power anyway ethana mbere no tuthiatira mutegeri wa Meru TV nkethira ngichokera nyuma ya ndeka itikura yani wambeta muthoni wa kiramana